Harlongbi Velongbi College 15 Fresher Social Meet Kepaman Pon. Hidam tang citi ni phai surket surihni rengkor ke thomar ni lakhain kor chok durar bagru MSC constituency angkang daithor Harlongbi Velongbi College Muniram Langni auditorium horalong Harlongbi Velongbi College 15 Fresher Social Meet Kepaman Pon. Ilarsa bring my assistant prof HBC pensi my chupahem pupon la penalu hiaman pen kasitong don lake KAAC education EM Richard Tobi la peniro poma timong pijon secretary KAAC Beren Singh TIS Khorsing Ronghang DPO SSA Mayadi Hasnu IE Father Tebras Barba Principal Don Bosco High School Rombongkha Jonali Ronghang P Principal Harlongbi Velongbi College Luar bagro kita ding rong asar student parents atum penceng lok penang an chutong penke welcome speech Jonali Ronghang P Harlongbi Velongbi College Principal pensi thanpon la penke karbi traditional dance rhythm chingbi la ke climson group pensi taklangpon la penke kuson si student atum kachari ana thuke phaprang ban theji ma la penke parents atum kuson si asomar atuma phan aprang ke japonang jima alam an ke education EM Richard of pensi rada thingno thanpon penke 15 Fresher Social Meet Kepaman Pon along mission me pen pachun ponong pa milu bisi Harlongbi Velongbi College Principal Jonali Ronghang Pipen thanpon la penke Jonali Ronghang Pipen therangke achingno kaninje ponke nilike ninga rong pit ano achema education EM Richard Togbi College Road Power Block sitame nang pipo penke College Gate College Building anta nang pipo pusi ninang pache jikyanga pot choro loputa ninje pon Fresher Social Meet Judet Pen Puthos Student Atum Ninche Parong Ponji Pusi Lunche Po Christian Tirona Phan Tupha Ponsi Ninche Parong Pon Lapen ke Lunche Po Christian Tiron Sitame Daithor Habar ke first time loke bang Lapen ke Ninta Arong Uan College Student Atum Sitame Kilun ki kan penching log English Hindi ka Ningje Pon Sitame Ningi Sampik An Puta Perangke Aching Nu Chithan Pon Silong lang sige po hitap din. Usumara to education lagi natan MBA ng patan. Nota dola. Dahil po naman mo na to. Nota pohitap dola. Dahil po na hindi usumara to. Hala to ke pohitap patang pamitin ibang tupikiyaman masih nilikecho nilikecho. Non nili ipunay ng discipline. Nang lago ng discipline kapohipen sa inyo kapor panuri. Apor panuri. Laso apor kunan mo nang jomsi exam hinoda nang class 12 unida nang BA unida poten nang ningi tu pula sun prepiti hala sun nang ningi tu ba magam tambe nang ram dikhi pini pinangalam kitang dikatung tabe apor alam doko kursi itu tabe kapek awak saidola nilita kito tumana pasang ini ningatong na kiro pilo. Once again I welcome all the freshers and wish you all a bright and prosperous future. Thank you to everyone. Pardon. Dayon of our pick-up la se la pala pini nili chini no kache thang hakko pa na che thang la pala so kache thang long nili gopi lo ko bang chini dam dalang pini se ka chini dam pini bang ke students tum ta lo chani tum dam la thek pik sai de la pe teacher tum ta smart go asanya la se nili ta tanong de daksi ke bang tulang ko jara se tame ne le bang la dang pa part to plot on de se tame non ke bang jilang atong asame la lo li belong bit college Charlie dum tuji pan si nelihin pata pachini dum tuluk kala take Harlongbi belum biar ke sedang
towards sila na, pakai vlog pun. Pakai vlog pun. Eh, cara lah sah.